Sasisin pat kuble ye phi baro bat pidang ye pe ye ka khubor jong u Mawphor habing ye ya cheprang bat ka khubor hakani ka por tugin ye pe ye kimat ke bakongsan jong ka khubor kumne pentumai nongkit kam ka Meghalaya Editors and Publishers Association rat dingkhong ye ki jingduk ha Rivoy district da ka Piramal Foundation lenyar kinong chong shnong thik kum ka surok kulai ka surok nanongstoin sharamrai lada ka ka lapoi harendang ngim ban se banjingi tang ban im ong kinohika school KJHSATA priang usem bat kishnong ya ka jing penbei put ka Meghalaya Assam penkri asya ka balang Presbyterian Mautari Merdan ban priang ye ka jing seng sinat upa nik trolin leng do nong lai kum unong ile hill state unong trei sarkar bat utmen basan ka music video bala ai kerteng kular bala penmi inda uba daya per bha lamare ka West Jingjia District Sports Association ha ka jingya lenti bajarjar ha kisan postnem baladep Menta ke sengi ka khat artrip ulber araja arpuar ka seng kitrai bat ki editors jongkilat patai kubor balatip kum ka Meghalaya Editors and Publishers Association mepa kalala ban penlong ye ka annual general meeting hashlong club ha ka balawan ban shimmenta da ki editors bat ki publishers jongki kot kubor ka jylla kuntup ru ya ki electronic media bat ru ki digital media bala itu da ke sarkar jylla hakani ke sengi layo ban ya mirjingmut halor ki kam ki bedei bat ka bha ka miat jong kinong pumi khubor kitra jong ki video channel bat ru ki digital channel bat kumno ban thau ya ki lat kilenti ban kintu ye ka sarkar ban pen lemi ki jing ki babon ki bakum ki lat pathai khubor ki ya kendo khamtam ha ka bedei bat ki jing kershan lingba jong ki advertisement laya kren ru halo ka bedei ban ka jing shan jong kinong trei ha ka kam pathai kubor na ki babon ki riu shim gabu ki bujole persha na ka por sha ka por ya ka hok jong ka jing plai kubor la rai ru ban kentu ye ka sarkar ban kentiu no ye ka bai sha sumar pang na ka benta kinong trei kubor sha ka ar point san phau lak tengka bat ka jing rap sha ki long yeng ki bangat ha ki jing jia bas ngosi sha ka san lak tengka shwa ya ka ne layo ya ka report na general secretary jong ka mepa uba John W Thaba ha ka bayday ban ki kam ki baka association kalala ban pentulun hakini gisnem khamtam haki por jong ka pandemic kum ka bano senyang sha ka sengki nong di kot khubor bat ru ye kren sha nong sen nong halo ki jing ba ki ya kendo hashlong house nam araja arpo badang jur bha ka klam covid khat kendai hadin jong ka jing mer jingmut la jit ru ye kinong kit kam batma jong ka mepa na ka banta usnam araja arpo arpo lai bakantup ya president ba monak shabang general secretary ba John W Thaba saungut ki vice president kata uba Russell Nongrum ba Thayang na Joai ba Rafael Wajri ba Rajiv Chaudhary na Shillong lajit arngut ki joint secretary uba Andrew Lengdo Moplang ba staffing pada kasi treasurer ikong Deme Banda Bla organizing secretary ba Kermen Yuria but prangut ki weipat ki executive members to be the president of Mawphor. In fact, I have spoken to John, our General Secretary. I said that today is the last day for us to be the office bearers of the Mawphor. Because I tell you, I have been with the affairs of Mawphor now for nearly 35 years. So I knew about the ins and outs and then about the different activities of Mawphor. And in fact, as many of us said, Mawphor in those days was very, very strong, powerful, and respected. That the media in our state has evolved. And as such, Mawphor has a great role to play to ensure that the whole state in Meghalaya is strong and united. The last executive committee meeting of Mawphor, which was held on February 23, 2022 in Shillong, has decided to continue that are ahead of us, which shall be carried out by the new body which will be elected by all of you in this meeting.
fact, in November 2019, we had planned to convene the annual general meeting. The agency for processing and payment of all various government departments for attachment bills has become a thing of the past. All we have to do today is to get things done only publicly here as far as attachment bills are concerned. But what is needed most is for the state government to treat the IPR as a major department. Dakathong ban kintiu ya ki imlang ka salang bat panrat dengkong ya ka jingduk bat ki jing ka Piramal Foundation mentakes ngi hakasin ka banengkong kalapenlong ya ka jing ya kendu lang bat ki seng Tremon Sobha baper Hariboy district ka Badeiru ka aspirational district hak jylla ban yamir jingmot ban ya kylleng ya ki jingtip bat ki jing start na ka wei ka jaka shakawei pat ya ka tai ka jing ya kendu lang lapenlong Hasans Hall nongpo hak jing ya Trailang bat ki Bor district jong ka Riboy kumba khasantli ki seng Tremon Sobha baper kila shimmenta hakatai ke jingelang na ke benta banwan ra ya ke jingkela khamtam ki shnong ki badang sadum bat ki badang don hapdeng jong ki jing babun habakren shaki lat pathai khubor menta kesngi ka Toiba Sultana ka badai ka senior program manager jong ka Piramal Foundation kala ong ba ka thong jong ka tai ka jing kendu lang kalong bantim ya ki kam ba ki seng Tremon Sobha baper ki trei hakane ke district bat ki jing ba ki pa ba ki ya kendu la ong ru ba ka Piramal Foundation ka don ka thong banyara ya ki bat ka trei na ka benta ka koi ka kia ka puli puti jong ki khon samla bat ban yo ru ya ko ombam omdi ka babyang hakish nong ki thau kala ong ru ba ka te ka foundation ka ngei ba de tang ka jing trei lang jong ki seng baper ka sarkar bat ki pa ba kala banwan ra ya ka jing kala ban pen urlong ya ka jing ang no jong ki pa ba badai hadin balawat benia ya ki jing bagi ba ki ya kendo ha ki imlang salang katai ka foundation kan setrekam banwanra ki jing pen mi pisa lengba ki nong no senyang baper nadu ki company rengkat ka sarkar banweng yi ki jing jong ki ba laong ru ba katai ka dei ka jing simkhia bat ka jing sedang bat ka jing yu i jinga jong omentri rang ba kari u Narendra Modi ban kintiu ya ki shnong baper namar ki ba ki don kam ya ki jingkela ban ka jing mentoi ban nangkiu ya ka rukom im bat ka roi ka par habaro ki liang kum ka foundation kala sedang menteri habaro ki hispa kharat li ki aspirational district hapo ka ri baro ka we bat kani kan long ka jingker khu bat ka jing mentoi ka bakraw ya ki ba. This is happening for the first time across India, and this is specifically for the aspirational districts. So it's a collaboration which is formed where we are getting Samaj Sarkar and Bazaar, which is if we are only working with civil society organizations, the problems are not going to be solved. We also need government intervention. We also need there are a lot of corporates, there are a lot of CSR bodies who wants to fund money, who want to invest in development sector, and we all have to get all of them together. So this is a very large big platform where we have government body also, where we have civil society organizations also, and where we have CSRs, philanthropists, funders who wants to invest money. So therefore we are doing it on all the 112 aspirational districts, and this is happening for the first time. This is an initiative by the Prime Minister Narendra Modi ji, and this is going to the overall objective is that we are here to stay for another 10-12 years, and for the upliftment of the society to eliminate poverty. This is the ultimate objective that we want to serve. But in doing so, because there are so many problems, there are diverse problems, there is so Niti Aayog is already working on different dimensions, whether it is education, health, livelihood, because these are aspirational districts. They are lot of challenges from all the domains, and if every one of us, be it the civil society organization, be it the government, be it CSR, we don't come together, we will not be able to solve the problem. So this is a space. In the later half, we are actually also we have come up with an app which is called Mera Yogdan app, where we will have the details of all the civil society organizations and plus the CSR. So suppose there is an organization in Jaisalmer who is working in livelihood, and there is someone in Riboy who is also working in livelihood. So can they collaborate? Can we get the ideas about what is happening there?
So if you will be in that platform, which you will do in the next 2 3 hours, how are they going to learn from each other? What are the interventions that is happening there, and how can that can be adopted here? But the whole idea of engaging with the local community, with local end users, because it's aspirational district, there are challenges, and the challenges are also very very local. So till the time there is not local bodies who will take ownership, the problems will not be solved. So, Edual Mission Society began in the year 2005, and primarily its aim was to cover only Umsning area, but today it has grown to the whole of Ripoi district, developing and empowering through education, social and health dimensions of the people. Basically, the organization was started in the year 2005 under the name of Umsning Parish Educational and Welfare Society, and later on it was changed to Eduwell Mission Society on 10th February 2014. Therefore, the area of jurisdiction was further extended to cover the entire area of Riboi district. Much progress has been made in the field of skill development. The society has a vocational institute and skill development center to impart skill knowledge in different sectors, which it believes that those who pass out from here will find avenues for gainful employment and upward mobility. Free skill training programs of short-term duration in tali, computer networking, floriculture, embroidery, woodwork, and poultry farming. And the motto of the society is serving for progress, and its vision is to spread the knowledge related day-to-day living in all spheres of life, especially targeting the youth force. Have this digital education program where we teach them to, I don't know if it is visible or not. This place where we have set up the school, there is no network. So, and electricity is also, it's very erratic. So we have a system supported with solar, and we run contents, educative videos through this system. And this picture is of our students. They have a Nutri kitchen garden where they used to learn, and also like out of the garden they would cook midday meals for themselves. Napdeng ki surok bas new tam lese laban ong ba ka bapalat liam kadi ke surok nadu nongstein sharambrai terter ka ba sorkar hadu menta kadang shui kumto katai ke surok ka badan kum 40 kilometers tam haga jaka bakan long ke jingkerku kalong pen ban ke jingtim haba ki nong shong shnong ki haban penkit ye ki bapang ba shitom la ka long shanongstein ne sa sor chlong katai ke surok kayo rubun ki kerteng kum ke jing la jong ka ayom ha ka ayom tlang kalong kum ka surok klau ni ka surok kulai bun se kitliu kis a ha ka poliur pat don ki jaka la kum ki pung do kha don ki jaka ru ba khambon ke surok mau ban ye ke surok badon rong kani ki jing pesa ting jong ke sarkar ban pentrei ye ke te ke surok kala penlong ye ki pai ba pakin sa ha ka omdum bad ha ka jing lengo hadu menta. Di Yalom Mentagasi, Kumkinong Ikai Higher Secondary Ad hoc Teachers Association of Meghalaya. Haka Lama Jongka Kasi Jantia Higher Secondary Ad hoc Teachers Association. Kajingalom Jangi Mentagasi Galong bagi hadir katuk kanisnam nakadaw jong ka pandemic iladu ekalat ban penlong ka general meeting rai hakini ki por hakini ki sngi ba ka sarkar kala kam penlai lut yangi kam pen dunai kita jing perking ki protocols menta ka singi layo ekalat ban penlong yeli ka general meeting hakini ki chaka hapo ni ka Synod Higher Secondary School ti kimat kiba ilayakkan hakini si kilong
ban pen klan ka association ke jongi ban jiet iki nokit kam ki batmai bat ban pen scam su jinga dai jongi bat ka custom ka badai ka federation jong pro khot ki school ad hoc hapo kambi kala ki jongi mengi ke kai higher secondary ni dai very much part and parcel jong ka custom tie karai jongi mata kasni kalong bang indang yai tre hi bat ka custom ban pen klan ka custom ban lengba ka custom ba nginyo opat ya ki ta ki jing demand ki jing dawa jungi na ka surkar ti hakani ka jingalang ka pementa ka general meeting ka pementa ila yo aru banjit ya kinokit kam ki batmai akaba president batmai jongka khasi jainte higher secondary association dei usa meboan lengdo he's here so meboan lengdo vice president Ms. Paromita Chaudhary here, General Secretary Shri Andrew Lingkoi, Assistant General Secretary Ms. E. Lingdo, over there, Treasurer Ms. Dees AM, Ms. Debenas AM, Assistant Ms. P. Kongsdir, and Katukaningut ki executive members. Di kini kita ki minutes jongka meeting jongi mentagasi. Session ru andai ibu hakmat jong sarkar bagi depan perkhat bagi boards exams kila jan tangar kusan terik kelas nang ke boards exam te lada kinohikai ad hoc baro kelum lang kinhap banlet surok kan bu jing ya ki kena pat ki banlet ho exams bat kan bu jing kumnu kin penmi ya ki results kum kinohikai hidon kata ka jingkit kli na banta ki kena school hidon kata ka jing sngau handai lada ni hap pada banlet lada ka kala po hidu rendang ngin hap banjingi ngim banse ngin hap banjingi tang banin tang kata yamentahi atrai andang ilayo apa yang yakan kata ka affirmation na sa ambros in writing in black and white paya kata ka proposal jungi la table te in sa perkhat baginya chakmat kuno baginda alada kajing thumu jungi kala seso agitation ru kanum don bat ki ke baro kenya bet erinti bat nginya trailang bat kti kaman bat kti kadiang bat ka sarkar kumno ban kampen bha ya ka education system ha Meghalaya Usiem ka right marwet baha ba kahima milim bat kirang ba shnong jong kiti ki shnong khaput manta ka sngi kila penpau ya jing so persya bat kimhun satia ya karai jong ka sarkar Meghalaya ban pentrekam da kata ka give and take policy haka kampen beiput namar bon na ki shnong baha haka right marwet kin le no shak jylla Assam nakaliang usiem ka right marwet bat kirang ba shnong nak hinyau tli ki shnong khaput kila shimru ia karai ban persya ia kan ka jingpen beipun haki bynta bahap hakarai marwet hapo kahima melim sim shim haka jinga kendo ulang ka balalong kirki menta kasngi haka office jong usim habari dua kila shimru ia karai bakinom pediang ia karai balapan pau do omentri rang ba ka jylla hakane ka jinga kendo ulang usim ka right marwet uken sim bat kirang ba shnong kila penpau bakimla asatia ban pediang ia ka jingkren jong omentri rang ba kumbola de ban kren haka dorbar mang tengka baula penpau baki don kishnong baha mapo ka right marwet ki bakenthum haka than mai kuli khana para pilangkata bat pathar kochi kinle no shagjala Assam nakaliang usim ula penpau ru kajing sosi ka bakraw baki to ki bynta jong ki jaka baha ban ai no shagjala Assam bon na ki kampen roy balale da ka sarkar Meghalaya bat ki we ki jing mentoi badi banyo kum ka Dreamland Amusement Park hakana para kidai ki baha ka Meghalaya bat kunthop ru kum ka jaka balatei da ka Assam ya ka transit kam baki try jaka kila job ya ka jing ya kun mokodoma haka yeng bishar badon burom ka Supreme Court ula ongru bahaka ni kajing ya kendu ulang bat kirang ba shnong la shimru ya karai bashen kin sapha ya kajing tho show menteri rang ba ka jylla bat kentubru shaka Khasi Hills Autonomous District Councils ban penpau ya kajing persya halo ketika rajang ka sarkar Meghalaya ban IT no ya kishnong badangha ma Meghalaya shaka jylla Assam khubor bat haki social media kamtu alor katuka Assam border solution te ni kum ki try shnong thane try right te galon ka sukta hai khindia namar
unlikely jika ko Mawphor kadu ka solution kali no syaga asam ting so si hala musim lajang ban so ta ya ka jika jeng sene te kala khot ikine ki ban yo shai ba unir gitip kam khamnya khot ikine ki ban song put mar khap tu asam tu ting lai wan ta ne sing lai discuss ting lapa kum kene ka we ka wa kadon ketu ka pung apo mai khuli ketu de ka 100% apo melia te haba khakas asam border solution pat kele chapo asam te kata kalau ka pakta ha ini sene te kumjuru kum kene ka we ka dreamland fully kele ka melia kam di dispute area lo te kum no kele cha asam te kata ro kalau ka pakta ha ini sene ka jelang juni te kum kene ka kem bat kene bas pick point po khana para katu ka di dispute lan tangba katu kita try pat ke tragikan tu kia kun kes minta kala po edo Supreme Court te kini kira job ro kena po Supreme Court te kalong ka ba susi ba kunu kena cha sam ba kina job na po High Court te kum kena ka grebiat kalung jitep po mai kholi katu nya kun kes po High Court katu te katu ngina job na po High Court ro katu kalung jitep te katu kena sangi te kata ngi sutna Hende ya kababdan ini kerja kum kan dreamland Amazon Park tu kum kena cakap asam nama kababdan ini kerja tu deh. 100% sengi ulai tu kejumi kakot keslar kakot cukup megalia. De baksa tu ka pung tu apa maikuli. Kami ke dispute dia tu. Kami bik sengi. De kata yang susi. Tengi orang ba ni ngalo mentang ni kapan ya ka government bat ya ka disusul betul borok. De bakin penhabian ya tu ka border asam border solution ni katu ka pami katu ka akini kisi ti kwa ba bakin bebek biang ni katu te ngila menjur bakin kepat sa government bat sa diskusi bakin sim kiai kan kam bat bakin bebek tang itu tang kata ka kepat demi ki sarkar bat ka diskusi Kabalang Presbyterian Mautari Merdon kalapan kriya sya ban pediang ye kejing seng rivoi sinot kabakat saw kaban sedang naduk kakat pratarik mentau benai hakasnong Mautari Merdon haribhoi nakaliang UMLA ka Umsning constituency ubak Jason Sauk me Maulong rengkat ki officer nakatnat PWD PHE kinongelam shnong bat kinongelam balang mantakasngi kilalik banjurip ye kilenti ki singking bat kijing penkre penkrum kijing non kam baro kenang bagatai kijing seng kan long ka basyongkun bat ka baya iba ya erenti khamtam ki surok bat ka umbam umdi ban pensuk ye kinongle jing seng Habakren syaki lat batai khubor mentagasgi nakaliang jong uba Jason Saukme Maulong uloong ban nakaliang jong ulalit ban jurip ya kajing pun kre ya kete kajing seng ban pentikna babaro ki kam ki jam kilong ki biya be ya renti kamtam ki lenti ki singking ba kajing pun kre ban penbha ya ki surok kadang ya sha padang sa kumba shita yo shua ban poi kete kajing seng nakaliang jong ula pan pawru kajing Saukmen ka bakraw ban yo I bagakam kalaya sha bat ai kajing khublei ya ki contractor ki la trishitom man penbiang ye ki kam ki jam wat la kapor kala thmit bat ha kate kasngi nakaliang jong ulai rap ru da kapisa shekipai riungai ha kate ka balang uba bisha nong plang rang ba shnong kate ka shnong ula pen pau ko jing sau komen ka bakraw halo ka jing sim kia UMLA bat kumju ru ki contractor ban pendep ye ka kam ka jam ban pen kre ya kate ka jing seng sinat sekian artikel nakaliang jong yo banwan ha ka ni ka shnong Mawtari bagi yo ban piang yang ni sinot belong hau ni tayo banwan ti kakam kalaya syakmat ni don lang hang ni I dong ba snom I don lang hang ki memesan ki reo dong ba brofek don lang ne bagi don ki officers ni ki department PWD PHE ki department ki repair bagi yo banwan jungwa ban penbiang yang ni ka sinot belong ni tayo ye ni dum nem step ni laya kendo berkebalang hi berapa di layo man sap man skau di kejian man layo man peluan dore kata balang di kabarang kang do aku bat pengiman sini kata ni long bang yo man pe kiliti singkin di haba hiya yo man pe kiliti singkin ka department la tristom hadu kata ba hini surak bakal layo penyong pada penyang daga department PHE du haman itu yang layo penyang dengan ni nganget ba kan di kesinot ba man pelong kan mutun budan kan di kesinot bulan jam lupa ba ru ki ba mo bawan keleng ki delegate so keleng ayo ban pek kham ha la yo ban tri kham ha pek kham nya
nganget ba di tahi akan ka stop punya dan kan ni punya one inspection dan dia sinot teman teman tu. Khubor ka madan ya ka cika ka rachna ya ka pandang ka benta ka ji sinot ka banwa tena kliang jong ka chinong pau ka ji singungu ya i emle don burom jongi bala don batni barbor na ka benta ka jing penkre jongi ya ka jing sinot tingi dap na ka sim ka jing singo kemen ka jing singungu ba nang mikmat jongi ila trash tom na kibenta ban yarab ya ka barang ba kisnong ke jongi ne knang ba ka ne ke jiseng sinot kan long ka job ni ai kuble ru ne ya ki officer na ki department ba prepare na PWD kumjuru ke PHE ki bala trash tom lang na kibenta ke jingbit jingbiang jong ka ne ke jing pankre jongi ya ka ne ke jing sinot tena kalian kisnong ba ka barang ni ai kuble ru yaki kontraktor ki bala ya trash tom lang na kemeta ban penbit penbiang yaki lenti ki sengkin ki ka umbam umdi na ai kuble kelum lang ki baro kuble indon rengkat bapi na kemeta kajing ya snok ti lang jungpi na kemeta ka balang bekesnong kejungi an kuble Kalung ka basngaw tanat bantip ba upa nik trolin lang nong light na kasnong laubeton ubalakan jo prapos nem tam garta ude uwene kinangilam hakapo jong ka jingda wahil state bat ula syakem bat syaset patok hasilong bat ha Guwahati na ka daw jong ka jinglek ban kerkut ya ka office jong ulat hasilong unong lom khubor hadin balayu jingtip ula lek ban ya kendu yu hayingsa hakasnong laubeton baha ba east and west khasi hills bat yo ban ya kren sani bat hakate ga jing ekren utei upa watla kasur kren jung kam da shai bhasho namar ka jinglong temen bat kishkor ru kilas dang ban set kilut henry ulai tho bhaus nam kat kandai spa an riu pulai u let ma hopping stone lengdo kum urang ba kur ula khot ye ban penya so shaka kan hun dawa hill state kum ta la ko ongo bat kidon hadu lais pa angut tam ki volunteers hakata ka por ulai thoru bahadin baula light na phatok na Guwahati ulawan phai shishnong but ula 3 minute hakarep karyang namar baudei ubaklem le school ulai thoru bahaus nem katkandai spa anyo phuknai ulali ikendo ya ulet ma hopping stone lengdo but ulet baksa wanyang but hakata ka por ula ong nga ai la ke jingim ayupin ya ayanga ulai thoru marshu ong kumta ulet ma hopping stone ula ong ale nginsa ai kumta hadin katu ka nisngi la thongka mi u hakatnat klau jongka district council bat ulatrei hado ba unda shong thai no house nem araja khan nyo nalol kata ulai tho house nem khat khandai spa khandai fuar ula sha jet kum utmen basan ka balang presbyterian lauberton bat la penskami u haka jing sen presbyterian paryong kabla long haka balang presbyterian shingi maulen hado menta udang long utmen basan barang badu jongka tei ka balang tungkin isngap ya ka jing thu jong utei upa Gajing kuah ke jonga kalom, watla ibu pim dan siu, akwa batin mi kita kino sensial, ibu biang dong sedong harga, jumbat jim berkat harga bersanjur, kita ke jonga setiap. Ha ubri hanga hi wajah gadur kadar kerana yang jor tu na idol kam. Badai bandong di beliau tiba piang nadu kecil nadu kalian jat bara bat di beliau tiba siap buat nam ha kalian kapam sap jadi kuat jonga kalom ba hadu minta karung danekaman sim kumba iba pin Abi ya cerum senang, mendai bayi ai pasar, mendai don di bayi ai semua bahaya abu ulak batul, baru kau kali dan kia, semua bah, hari ini kena yalam kecungi masa, kejinjok kejungki ngaong. Bagai jingjia kabom ya hapanga la kabah tikang san coach pat san karo ni le bit no na san
jadi bener ngeliat na ana organizer dengan hatapur kan don EPRC hadin ta lekot kalong ba hadin bala chabe yu amin di patar na ta ni kum ki volunteer na wet ni so Dio du takata, basadin kita teng la don gini ajumet, ban lecak tan haplau gubernur, tengah lek asrit, sistem kar kita sen absorb ta, mat kita kelanang yat kelanang pur ter, kedinole. Matha satu ka ba iba huping la nyo la ban sen da ka jong ka parti SSPDP le jong ta ke kinong yalam je ba khmat ta per de jong bening bare jong hatem jong pakam iba don kat nang tai jong ba narayan Manilaya sang set nyawa set petok long as hadu sausin simit almet tatasta hadin ta lapan betem biam sagawe gejinale ta ni Hakaliang kinong stone ti labu kata kumno banang tang kata ka disiplin dan kadril tu ang alale hanong pendan ar banai bat ngalong way na kinong isim bata hadu bakut te hadin hangta Andai nang yat kapur kanang yat, mat kana rahem, hai katuk ar patiku banai mat na april tu baca set security, tu baai autonomous state, tengi nang don hapur kahati. Na ka klub bangalit mga kadon life pa propul dengan bakal. Pat leader kita pur de Profesor Eris. Pat bajim bat iba mesak. Mesak lang sekati. Bat sapu kahati ngamdon jing babe ngamdon jing kusrai. Na im la kajong muti la kajong kapasi. Hadin berlawan nang ta sim bentar hakatu ka training hakawigaling kalong paubit pengasur jingjia bat ya kata ka bagi trang rayo ngala leju to training klau arsnam banang ban bat kecil yang lesan sa berkena ya kapur hadin tata ke Indira Rotary kita kelat kalawan ai subset hadin kita nasar ki persal long live autonomous state kadba kibanangi ki ang yap no autonomous state bukan dem autonomous state no state no rat ni set pasta ya kata kadon de tanga malset penlong yang bangan de krong pisa hayudu nong konstan hakalang sadong banyo tan kajing bam di volunteer Nomor sen yang ada kejiduk berpenduduk dan lidah baru sepak. Ina penmi dah kawa min cukram narum nanang.
Then rehadu kapakut iyo hi kasaka jintmu kabang iyo kabam gati kabang lek bangsa na takari din hangsa te layo na la ke jong kastet bat niya te hadu menta hadu mena langlong keju mot ba sio kumba iba pingi dan im watai la klat na Ia ka music video bala ai kerteng kular bala penmi da uba daya per bhala mere la plaj paj ba haka por hinyo buje janmi jong ka khar artri gulber aja arwar haka YouTube channel jong ka lutik share production ya ka ni ga jingruai larwai da uram suchang bat ka sunita kendai bat kinong isim menta kilong ka barilang pengrop kum kepuran bat usami pasa kum uteng shop laring dur ya ka music video haki jaka bapau ka ilaka narpo kum hawa lukha khadum champe waterfall sona perdi nalor kiwi ki jaka kum shibenta ban kring ya ki pajba shaka kam jungok kai perthai bat ban kintiu ru ya ka kam jungok kai perthai ki badon haka than ilaka narpo lawan man pelaj pajba ya ka music video na ka kong senta shila na ka shnong bendi hati ka balong ka wei ni ki kertong kaban sa yakon ya ka election MLA arja arpulai na ka sutnga saipung constituency kopi ini competition ini dah orang ada penilaian music video. Katong hi penilaian ke music video ngakam producer. Sobang hai bentuk yang kena kendo yang QM yang sabta dan konsep dan orang lagi produk juga ada yang tiba itu. Ngam komersial ada M ke sabta dan yang di produk kita ajar yang kita perlu lagi kantam. Apa isen deh konsepnyaungku bahagi hawrak di benda. Kantam what M le katong hi hanga semen wa kamtam sa kani ka music video ready ka ha chnong ni ha sunapur ni wa dai ha wa ukha katong hi do man cha la lis nam ongai I ka tim ngi ka chitom ni sa dai sa chnong I do promote ya kini ki thang I kam do I ka tourist destination of is and takers wa dai ha chung pe for wa am ka dom kamte ongi permi ya kani ka music video kamtam do pungku tourism apa high incentives. Wajoi kani kisi konsep ki kena kerong I mana baski miok kamli miok jamli. Tedau le lamba kani ka music video yo ki yo ka perthai ora ka perthai yo ki thau ki wayo so uya tenan ki thau yang I am apa incentives. Betul production yang kalau diksiar. Teka bertuit to terkait siapa mengalir tiksir. Iki IP kalau tiksir, kalau iyo agak belum melakukan tu video kecek dulu. Kamu orang itu kalau tiksir, you perlu cita sinar pula man kalau tiksir ini apa nak lokal. Tak pun you perlu itu. Iyo di pun iyo jingjia nong dia tu rumah. Boy ini por ki por wa ceklia gor umai kauma daya ma amse kia boni kia le ini kam wo bahaya ka to tengah Yusuf hai awa da promote kita ketika sunang ngatau senar po itai ba lunai di peruyong iwot PMJ berhak umum madaya Prinsipun madaya cikunyo pi iworo wa ile yo ibut ketika jinglong jingreyong pi kum kaman bruyong pi kami nongki yang ipaita hani ka thamyong I yo abon kiteni pi ngala bom putih pau iklam la kapter kom nganang mana ka sin kong bodaw ya ele ka ketika election chikaman ara jar pole bot kirweng ya kani ka music video yang pi yo man go ka seso ka jingjia nong ipi kamju le wonong yo promote ki ka tourism cha ka thanyong I hoi 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 kyu hoi kyu hoi 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 kyu hoi 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 kyu
Asian jongi lah sedang duduk kisnem 2021 terter mentah kiyat bat ngila sedang ika no 1922 ada nang ta ila register support society of 1925 gidon pun ki players football ki ba hapok ke state jongi ki ba 20% ni kidai berpesan ni ke state jongi kidai napok anak kene ke district bagi bo ni ngalong tai ve yar ba kampus kemat kuma gula rong po ilix kum wailat mi pesa kum ni an okat po u jong rokos lumere ki jong u amiti tongper poi biang po chna kumita terter gidang don show kibala yok ban rong po ilix nila la develop hapok ga napok ga asun jongi bagi la ya simkiai naginong penyak ke bermensua te kepor genang telung kiyat menta ke kiu se donso ini ki sport ke bagi simenta ke maga atletik agisnem arjar kanru kalengi long champion habro events hapok tura nangta segi ngila kendok hang ni pot igene ga Makalia State League arjar kan yo jar praba ka wai ni tim jong ka Asian yang igenya Sa United kala long champions ngesngo na nong ba ngesngo sorong iba nong tibro ba hau arjan rung yo don wai national referee dai Romanium songkon hago jo ko poro ngamla ban bore ba ka wai ka rio lang idhar kedai ke FIFA national referee baiklah dari kerasut nang ni napok Westintia bengi ai coaching hagas nem arjar prag benai Disember hai te pok jislai lemba jingilam kemat jong I ba medon siang prep rengkat bat Romanium songkon ni sorong yele de ba gila yo ban produce kum kita kira-kira ba don kam dementa ke sport si Broadway kata ro gidang persiang so kumlo ban pengkiu senalian ki coach ke bangila pekrem ta gin penrung skoi ke coach komiti po Asian ba kenang ba football kena nang kiu mentaro ni kumlio yang ane la don koi ka akademi ba penyai digini ki coach ngi kum jong amiti uba la hikai gini kena yo community menang ni begini kena kin bon kin ba yo ban ni simenta po ke state hak district bah ke state hagri kumjo Kublais boni pi baro agi baya pai gene ga jingia keren mata ka sam sngi kamtam pajinga dai bat ka snem ga bangi pundan burom ya ga jing ya chikmat jong ga state hood jongi blap san pau snem kumjoro igri india ga jing dap san nyo pau san snem bat sekwai bedo ga jing dap san pau snem jong ga ne ga district jongi bat san pau snem ga jing dap jong ga Sport Association, kebangian ke Jingjia Sport Association. Agak football hajuai swag snem ke kandas pa nya puar, ke jingle football hajuai, ne jingle sport hajuai, kalong ke berito kata-kata, kamtang football. Kemudian ke Jingjia kalong bersunat bah berbi bahaya ga ke jingle kai football. Mereka kata kapor nama ke jingmum don jeka don madan ki bahe. Hajuai kamtam ngidon tang gawe kemudian ke ba ngele bol ke pol ke de kemudian hapo mission kampung de tang kemudian hado mentag lolong ke berit bad hakata ke por ke ngele bol football hajuai gelong ngele tang kandai ngut siliang mundai khatwe ngut nama berit prat kemudian ni sedang ke we start from the scratch abanong sedang ke berit bat basut na kalong kita pembar kemudian hakata kapor ki badan ke mesin ban bangkiu ka milik football bon ki boro ki kemudian show masuk na ban kemau burom yo wai ni rang ba bolong pioner bodai ba pun kill im bodai ba ia kan tu yang ibriu ini pai ba pulau jeng udai ta ba chatis khar kangor udai yo first Presiden jangka Jingjia District Sports Association. But uskatri jangka kata kapor udah ba sulai berang suklat dang si benai arbenai. Kita anu kedai ki spearhead lah benong ki ba kedai ulunti
Don sawai pedaro utau de footballer Henry bersengut nak di kam sport de treasurer nongkong jongka ubingi ong khot I de mathar periat utar uwai ni membar ubah sirham na mentaban bangki kam sport tegedam de giwai ya bolang ta don so kinoi kai ma priwel salam ma thom yang ti manga bat uma hamsulet sangkon kita bro kedai giba san rengut ni pelong ya kata ga association dengan sui thoi pi kata kapor namar association glong borit ki member ro gem debu ne ki baya join ya kata association jongi ke biyong jadi ase tengim dan pisah ngim dan fon tengi jadi kena elek kai ro daga bagi badan ke mesin mai elek namal ngim dan bisa ban ai bisa ngim dan bagi for training bagi track practice ka tim jong jadi se galong baklan ba dan gawai ro tim selong hakta for tim selong bapa ular galong ka namau lai kalaban kalai mukra gawa deng do kita bro tim habai kendo jadi se ni tep iki bisa rem like cool so cool kami le kai football kami le kai atletik apa genders ke le ke jadi si promote ke jadi si buat bentam dai tanggalan ni ki bai pada mentari kelas lang sekene ga volleyball kini ki badminton kitaro kidon ke jong ga lain bar sengot nat bena kaleng sarkar ro ka penseluruh Jiki player kamju ya ga jadi ase bagan ya caprang tene yo sibung development menteri hagapor misalnya ber kini badan ro long tangga khandau ber ke jing rap jang so ka me kala ke jing ya skman tangga yo kini artificial turfing nang ta kini indoor stadium hagapor ngi form ya kata pan perlong kita ke stadium committee ban wat jaka kini ke stadium hang ni ki ngi tho chi thi si dong bro kidong gini kidong bawa juai ke lokaliti kita gi lokaliti bro gi lokaliti mudon go wairo ba ri ke bakal kentai ya ke jing terwajing ban ai pisakat bagila ai gedong go wai ai sang hajar ba la hajar ba ai kat kum bagila tengi thi ni jika ni thu pingi thi lai sin nomor sisien yo pisakan dia ban datang kat ke playground Hagabar sin ngithir pada ban yo ban snag ni kleri bad angsten haga third time ngithir kalong ban bajronga ni berkat ban pelong ke athletic meet bagare ban yo ke phone tracks de kita ngithir di pisah paiba bagian tribu paiba plus ada yang tak government ga pisah kira ini mutaga sports development sports di kalong ni sedem labun ngade sedem menengkong apa ga dintia pada kalong mereka kondisi belum bio minta tak jingjia ikapor ngaku mu founder member boy sedang ni we don benta no sedang jadi se ngayo I hagli san posnam ke jingjia sekau kamat seprang jongga kami lek kai kala kiu apa ga district jong ke jingjiro kalong sagi member jongga jadi se si member jongga ni official jong government ni DC ki badan mesin berbengkiu ya kam lek kai apa ga jadi kam gadak ko seberedi berom ni jing dap san paus nem yang jing yo state Meghalaya jing dap san paus nem jing yo distriki jing dap san paus nem jing dap ni ga jadi SE yogi han ke por ni ga sni u e ni ga bol si kena yo ngan ga pi go pen ni ga kam ga sing ta pi ga kam le ki football ga kam le sport ga kam ni phet yo nang ku khamat ha sing ta le hok e ba man go menol hikam yo man ki professional di pau nama perkai agar distrik agar diura go jem ho ma sta tara kerja hoi 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 kiu hoi kiu hoi 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 kiu hoi 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 kiu hoi 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 hoi
Tikumtung gila poi syaka bukut jong gatup khubor. Sasisen pan kublai shibon ya pibaro tak haru begini syembiang kublai shibon.